kwithirite wina Jumapili enzongi kwi tariki 28 mweri wa 5 mwaka wa 2023 ankwatiwe ni Nteto cia Meru TV oro mbeta Purity Muthoni na tukiambiriria ye ntuko yo kungwira utheru bwa kana kakale rira kaina ndiunga ikundi kiteke kithirikari ikikinyetie skuru yare ekithangari kenda bakungwira baria mwe na kinya ubatethia na itunto bia utumira nkuluki ekundike ikikuria thirikari ubatethera cia mantone ya yau Jeff Gituma Katoeji iri ntuko ya kumenyera utheru bakana gakari riria kena ageni baraba muriungaira omweri kundi kathomba bite bya kithirikari ne bekinyete cukuru ya kithangari na kinya gukongwera utheru bubu cukuru ne ije. We are happy today to be at Kithangari Girls today to mark the World Menstrual Hygiene Day, and we are here with the girls. We have brought them pads and also some few pieces of soap as a way of supporting them and supporting the girl child. Turera are wajikubali kama wasichana na ote ndoni cha kwethirwa mtu ena aki experience aga ntuko icha kemweri kenda tombo baritana manto na ntuko cha mweri cha mware ko baritana that it is ibwega kwethirwa getimenya era ibwega kwethirwa uri mutheru na inyago etia otethio rero otikomba gwa access pads nonto kagita geterite to kuona muno teenage pregnancies chigwitia na a lot of times tirethra chikositwa lack of pads kireana betu kuna rwa tuonera ni important twe mashirika zojonde tweze to baritane kweka otheru na gochienda bare and encouraging them that there is no shame in having periods. It's not stigma at all. There is no reason why any girl should face any stigma because of periods. It's totally normal. Iromba nande ni kirithirikari kweberio goti kire into bibi byo theru kia kana gakari. And we are here to encourage our communities and everyone else who is part of this community and also other partners so that we can work together and ensure that every girl in our schools in this county have access to sanitary towels and to ensure that they access to quality education as well. We also called the government to come on board, at least remove the taxation when it came to the sanitary towels and the soaps, so that our girls can have better resources and commodities at an easier price. Thank you very much. Our partners nonto bakweja go partner na batwe kugeria gutethia ari twikithangari fraternity tukuga thank you very much na tukabwira bwije kairi na inyagwa twika kwina other partners itukuba invite otherwise nyatu tukauga iji iga impact positively mathomo ne jetu no kwithaira kwina challenge mono kwithira pandi yau kire ana bari ikionekana na ibyo tukuga gugatuika kwina other organizations other partners bakwenda still kuja gu partner na batwe mantu ya pandiji kenda tumba gu support education kenda tumba kugwata better results. Nkiripotera Meru TV kuma Kithangari South Menti mbita Jeff Wagituma. Atongeria ba makanisa nteresia bore iba kuromba atongeria bantora masibo na nini bo usunguza kanisa ira sie matorene ii ikumane na Nteto ira iwetana mbere nara muno kwizirite kwina antu baekuru bakiwa muteone shaka hola LC Mutegi Waburantu bakwendelea kuthikurwa na bamwe kuonokwa muthitoni wa Shakahola Kilifi na wikira Kristo waya kiri makanisa mwanya ganthiguru ya Kenya. Ende Kristo abona atongoria bakanisa ntimene Zayuni bakuria atongoria ba matura guchunkuna kanisa cha matura. Atongeria muno ba banturene batonyere ni kenda bakamenya omabungwa makanisa jara jonde je nturene iti imurungu mubija kuromba jonto anto bareja bena mantu jao jege kuchuambecha baka wimurungu bakuromba na temu njujo kurombo ikiato ni kuromba atongeria nyumba 10 machibo jeto masabusibo jeto bajo kiekanya gaka bacho nkone bwa kanisa ikiambirwa na ikirugurwa bakamenya kuma iguru kuma mutongerio rotongeretia kanisa yu ikumutongerio kariatia na imaono je kwena jo mantu nejegie kanisa yu yejete kurugurwa nikenda kwairania kula kujurite ndene ya nthiguru yetu kukanyia nyia. Asasa rais wetu
ni atonyere mantu jaza na inyenene nikenda bakomba gutsunkuna mantu jara je Kenya taraje atete nambere kuthukia Kristo taraje atete nambere kuthukia makanisa nonto makanisa jakeja kuingwa nthigurune yonthe gutino twitho twitite nonto twinde tukumithagia mwathani umwe ibatonyere na inyenene nikenda bagatunkuna mantu jaza na nikenda bagakinya muthia na bugongo jwa Kristo jomba gukira noe muthinjiri munene wa kanisa chonde cha New University International Church Kenya Jacob Makunyo na ugite kuromba kindiki ura wa interior atonyere Nteto imono na kinya president alite Nteto ibwega chitego bwega na imenyero bwega nikenda muturo gwitwa Mackenzie ategwa kithira gwe kanisa ingiri na jana nturene no tutumba kumenya kithira kanisa yu nyombete kwithirwa yenete Kenya kuntu kuinge kana kithira itu nyomba tokai na ndi kwenda mantu ja seko Burundi uria cabinet interior na nikenda abithia Nteto ikugwa amenya kithira kwibangi bagwatene nawe kana kithira gwe kanisa ingi gwatene nawe cionde mandikenda icekwa mantu yu nkuja unga mukono woni nkyara ya kwani yabe makanisa ya kwa jonde Jasa University International Church na umweto no rutetwa kirie kuru tuba bengi bakuthingata tuba ne kuru na ni kiromba ekuru bonde kana mugongoji wa ekuru kana mugongoji wa Kristo jomba kwithirwa twina divine spirit ya kumba kwithirwa bena kirundu gya kuthoja mantu jara bakwirwa kana mantu jara bakuona pakathinga taga muntu uno ja mutumumu kana za tumumu pabathinga tabate kumeina betite ibamba ekuria Murungu kana bakamba kwitho bena kanya gakuromba nuntu kuromba ikuguka batethia kuma roirero arera gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Meru TV nyokambetaga ki mutegi ari ba thimangiri basiumiritie kulalamika iwagi bwa ukaria ntereiu akiaria uraimukaririete othoko ethimangiri Jafet Kenywa na uritie abisa bokaria kurwa na wamba burabo twikite mpanga kibo na nkoloki kuromba thirikari ubekira mata nikiriro na gukaya kiria kariba thimangiri barabashimiritie kulalamikani wagi bokaria nterei akiaria urani mukaririgite wa thoko ya thimangiri Jafet Kenywa na uriti thirikari kuongera ukaria nterei nonto ambani batwikite mpanga kiribo Dere ikuga thimangiri yetu ina mantu jakibugi ene rutere ne rwa security nonto ithiritwe tukiona mantu jakibugi nkogia tu kwinyangwa na kwirwa turikitie biro nkogia tu mono aja mandu bakunwa na irabu kunwa na ndi kuromba thirikari yomba gutetheria antu bau atua nontu thirikari ne tukaritie ne komba gutukaria igatukaria antu bau biashara cyetu ciomba gukira twategera inyarutere rurungi wamba no bunge yo nontu ndio bibia kirebu tiwa mono nyamirango ethoko ni tuiwa nyangi cyetu cyetu igakurwa na ndi kuga antu bau bategerwe na inyantu bau bagurana na bo into jasikirebe bategerwe nontu we utumba kugura gintu ukona gintu gikiega indi na bomba bau tubere bau bajimiritie tubere yao kiriko na tukabe kiranjareni thirikari yetu tutethagia na nkirukini barutite mbitwa kiringa bano Meru kawira mwangaza kubaikira gita thokoni ya thimangiri ndi mono na kukutira kuna wamba mono na bomtaye nje na tubakinya bode barabayirite sana na thirikari kinya twaringa ripoti yote mono tukuona tu nende nkuromba thirikari gukombika itutethie ni nture tikari kabwega okuge kagita kinya twana tureme gutumika nuntu bontura ntobingi te ura kwina mantu amuthemba ntobi oyongwe riurwekire maira ikarije kuremera bakiongela ni boritie bisabo karia gwi kampeni muthoganirwo uraikwerekana na unite mijeitha na kuija ngiripotera Meru TV ni okabwe mutharimi Mbunge o Igembe North Julius Taitumu munene okithomo nterese Igembe North James Sarara na atongeria bamwirio UIMbe
ibaraikinyirie skuru Mwerongondu Secondary Antwamboi Ward ukongwira kithomo. Mubunge ou na uretia aciari amwe na aritwa wikira kithomo na muno kuria aciari kuthiatira anabo na kumenya narabari nonto babainge ibawitonyethia kimanto yatibatirite onto unyui bwa ndawa cia kulebia. Mukirinko tuko na watoto ambao wazazi hawawajui na mwangeka kinya ona kethera ikuja kuria mbesha wale tanga kuja mwana form K ukambira mwalimu ntiririka mwana ketho ati kuya school tuko cionthe aciari utubwa kwendia just time nonto akirwa kithomo kinene muno so ciumia ni aciari ana be ya school tuko cionthe na bathoma no tabwana itwande buronde kithomo ki murio ciari today ni ati ni tubwiri kumenyana betu itubwiri kumenya inaba betagira bali muthenya indi bati skuru tunafaa kujua wakitoka shule wanafanya nini na haswa katika nyumba zao. Registered for KCPE, KCSE. After registration watoto wanapotea. Now imagine primary Meru Gundu aina watoto 32. Wasasi tumekaa hapa, si ndio? Yao unangoja matokeo. Yatatoka wapi? Mtoto anakuja anaandikisha anapotea. Tafadhali kama wasasi tufanye jukumu yetu ambayo tumepewa. Tafadhali wenye mifugo wachana kuajiri watoto wadogo waache shule. Wako shule na wa mwingine hayuko shule. Ndio nataka kuajiri. Si waajiri wako. Wana wetu wameamua kushirikiana na watoto ambao wamekuwa wapotofu nje. Wanakodi pikipiki ya mtu, wakiteremuka pande hii wanafika mahali anasema nishukishe. Mahali anashukishwa kuna mikora imepora mtu pikipiki. Sasa yangu kama representative wa serikali, tafadhali ongea na watoto wenu. Hii ni report from the security agencies. Mtoto wako akipatikana akipigwa risasi na kithomo ikyo number 1 utuko ng'ombe dire ijirwara tuma wikipiki ne kuiywa intobira bingi bikuiywa lakini kithomo giteta atia taidia mantu adawa cha kulebia antube tukango ndobwira u kithako mtu tuthigiranite alo kithako ria tubakwendia bangi ore nijue peni abariu ngumenya askari bakuhusika kwendia bangi erego muntu awatu akananganira mbi. Na uyo twakinya muthia yo Nteto cietu cia Meru TV oro boruari ezira wino tuko bothongi mbeta